Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza islope se-algebra sesibini. Lana sizokwenza ezinye izibalo zama-slope, mhlawumpe senze nama-y-intercept uma kunesikhathi. Asiqale. Ithi ngenza isibalo, asithi nginamaphoyinti lana amabini. Nginamaphoyinti amabini. Iphoyinti lami lokuqala asithi ngino 2,5 bese ngiphinde ngoba negative 3, asithi negative 3 nawa kamaphoyinti. Okokuqala nje asivele siwadwebele amaphoyinti womabini. Asidwebele amaphoyinti lawa wamabini lana ngu-0 wethu 1 2 3 2 3 4. Ngakho-ke iphoyinti lethu lokuqala yileli u-2,5, u-x ungu-2, u-5 ungu-y, u-y wethu ungu-5. Iphoyinti lethu leli lokuqala nguye u-2.5. Ngakho-ke manje asenze iphoyinti lethu lesibini 2 3 1 2 3 nalana iphoyinti lethu lizoba khona la. Iphoyinti lethu lesibini lo negative 3, negative 3. Ngakho-ke namanje sihlanganise lamaphoyinti lawa ngomugqa kanje. Sidwebe umugqa kanje oqondile. Umugqa wethu uzoba kanje. Nawo-ke manje masibone ukuthi singathola islope somugqa kuqala. Uma sinesikhathi singazama ukuthola i-y-intercept bese sokwazi ukuthi i-equation yonke yalo mugqa ithini. Wothi ngithathe umbala obukeka kangconywana kunalona. Manje-ke lana manje islope sethu uma ubonile ku-module yethu yokugcina usuyazi ukuthi ngu-rise over run noma ngushintsho luka-y noshintsho luka-x. Manje asenze lokhu ngokushesha. Asithi lokhu siqala ngako. Asithi lokhu isiqalo sethu ila siqala khona. Ithi sizothi ushintsho luka-y divide ngoshintsho luka-x sizokunikeza u-5 osusa ngo-negative 3. Ngakho-ke lo negative 3 uloyana ka-y bese sithi ushintsho luka-x lona lungubani lungu-2 osusa ngo-negative 3. Ngakho-ke lana u-5 osusa ngo-negative 3 uzokunikeza u-8. Bese-ke lana u-2 osusa ngo-negative 3 yena ukunikeza ubani uzokunikeza u-5. Uzokunikeza u-5 kanjena. Ngakho-ke manje sesisitholile islope somugqa. Islope somugqa sesiyazi ukuthi singu-8 over 5. Masibone ukuthi kuyikho noma asithole i-run ne-rise. Uma siqala kule point lena asibone ukuthi kumele sinyuke kangakanani ukufika kuleli elinye iphoyinti. Asibone-ke lana ukuze sifike lana, ukusuka laphayana ukufika lana sifuna ibanga leli lokuthi sinyuke kangakanani-ke. Lebanga leli lingubani? Lingu-8. Lebanga leli ndokusuka la phansi kule point leli linyuke. Lebanga sifuna ukuthi kwazi ukuthi lingubani. Lolu lizoba ngoshintsho luka-y. Sibale kanje 7 8. Ngakho-ke nako-ke usubalile ukusuka laphayana ukufika kulela point kungu-8. Ngakho-ke ushintsho luka-y lana lingu-8. Kunomqondo lokho ngoba lana sithe u-y ungu-5 no-x ungu-negative 3. Lokhu kukunikeza u-8. Lokhu kukunikeza u-8. Leli yile banga leli. Manje masithole i-run
i-run ngushintsho luka x angithi awusanyuki manje lokhu bekungushintsho luka y. Ushintsho luka y wethu silitholile ukuthi lingu-8. Manje-ke sesifuna kumele sithole ushintsho luka x. Ushintsho luka x ilolu ngilidwebelayo manje. Sifuna ukwazi ukuthi ibanga lokuya lena lingakanani. Manje-ke lana uyabona 1 2 3 4 5. Ngakho-ke lana ushintsho luka x lingu-5. Ngempela ushintsho luka y lingu-8, luka x lingu-5. Kuyafana noma besingenza kanje. Noma besingenza kanje kuyafana, kodwa uthole uzothola inani elifanayo noma besingaqala la phansi sinyuke futhi siye phezulu bozothola inani elifanayo. Usazonyuka ngo-8 uye esandleni sokudla futhi ngo-5 ke. Ngithemba kwenza umqondo futhi ngithemba uyabona ukuthi i-rise mayikhuphuka nalo mugqa uya phezulu. Manje sibone ukuthi sinani, ithi sibone ukuthi sinani kule equation lena. Siyazi ukuthi lo mugqa lona ungu-y olingana no-8 over 5x ohlanganiswe no-b. Sesicishe saqeda-ke lana kusele ukuthi sithole i-y-intercept. U-b lana u-b wethu yila sindlula khona kuma-y-axis njengoba lana njengoba lana ubona u-b wethu yila umugqa wethu intersecta khona sindlula khona kuma-y-axis. Njengoba ubona lana u-b ngathi uzoba ngu-2 u-b wethu uma umbukile lana, kodwa asixazulule sibone manje manje simthola kanjani-ke lo b, ngoba uma ngibukile lana ngibona ngathi uzoba ngu-2, kodwa asenze isiqiniseko sokuthi ngiqinisile noma ngiyaphosisa. Ithi sibona manje sizomthola kanjani lana u-b. Indlela yokuthola u-b lana yini? Sizothatha i-point laphayana kulama-point lawa omabili, sizosebenzisa i-point elilodwa. Manje ithi sisebenzise le point leli lokuqala leli, sebenzise ngalo ukuze sixazulule u-b, sithole u-b. Ngakho-ke lana u-y wethu ungu-5, bese lokhu sikubeka njengoba kunjalo u-8 over 5. Bese u-x wethu ungu-2, u-x ungu-2, sizophinda ngalo 2 bese sihlanganisa ngo-b. Bese u-5 wethu simbeka kanjalo, bese lokho kokubini u-8 over 5 uphinda ngo-2 uzokunikeza u-16 over 5, uzokunikeza u-16 over 5 uhlanganiswe no-b. Bese-ke lana sizothi u-b sizobeka lo 5 lona 25 wethu sizomsusa u-5 uphinda ngo-5 ngu-25 ne, bese simsusa ngo-16 no-5 simdivide ngo-5. Ngakho wena impendulo yalana izokunikeza u-9 over 5. Yabona lana bengiphosisa akusiwuye u-2, akusiwuyena u-2 ngu-9 over 5, kodwa u-9 over 5 lana uma umbuka u-9 over 5, 9 over 5 wethu uyafana no-1.8. Ngakho-ke u-1.8 ucisha beseduze kuka-2, kodwa u-9 over 5 yiyona impendulo, yisona i-slope salo i-y-intercept. I-y-intercept hayi slope, yiyona i-y-intercept lena. Uye u-9 over 5 lo olaphayana, akusuyena u-2 lo bengimcabanga. Ngakho-ke isibalo sethu, equation yethu izobukeka injena. Kuzoba ngu-y olinganiswe no-8 over 5x. Kuzoba ngu-y olinganiswe no-8 over 5x. Uxolo ngoba ngeke ubone kahle lamagama asithile laphayana, kodwa isibalo singu-8 over 5x ohlanganiswe no-9 over 5, ohlanganiswe no-9 over 5. Nayo-ke sesiyenzile, lena yiyo i-equation yethu. Manje-ke ithi senze esinye. Ithi ngibuyisele le graph lena futhi ngiyibuyisele khona sizosebenza ngayo nayo-ke.
ngizocabanga izinombolo nje futhi ngizozama ukushesha ngoba i-YouTube isibekele 10 minutes imizuzu nje engu-10 basibekele leyo mizuzu engu-10 manje-ke lana ithi qale point lena ithi ngithi sino-2, -3 point lokuqala bese point lesibini sibe no-negative 4,5 sibe no-negative 4,5 asibeke lana ugraph lewe lama coordinate lawo ungabekile siwabeke ku-graph. Graph yethu ayinazinombolo yiko sibala kanjena. Point lethu lokuqala leli 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 4 ngal 5 la nayo ke point lethu lesibini. Ngakho ke manje asiwahlanganise lama point lawa lana ngo-3 lana ngu-negative 4 lana ngu-2 lana ngu-negative 3. Ngibhala kanjena le nombolo ukuthi ubone ngoba igraph yethu njengoba bengishilo ayinazo izinombolo ngakho ke kumele uzibalele. Sidwebe umugqa wethu. Umugqa wethu uzobukeka unje wona uqondile ke lona umugqa kanjena ke umugqa wethu sesudwebile manje ke kumele sithole islope. Kumele sithole islope kuqala. Masithole islope salo mugqa lona kuqala islope sethu siyazi ukuthi singushintsho luka x singushintsho luka y. Ushintsho luka y oludivide ngoshintsho luka x. Ngakho ke amanani weshintsho luka y angubani ngu5 osusa u-negative 3. 5 osusa u-negative 3 dividwa ngo-negative 4. Negative 4 wethu x2 wethu bese u-x1 wethu ungu-2. Ngakho ke naloku kuzokunikeza u-8 dividwa loku kuzokunikeza u-negative 6. Lana uzothola u-negative 6 ngakho ke nalento ibukeka kanjena ungabhala ukuthi u-negative 8 odivide ngo-6. Asibuke ukuthi kuyenza umqondo nje le slope. Sibona ukuthi le slope lena siyenza umqondo uma sehla ngo-negative 4 lana bese siya ngapha ngo-3. Uma sehla ngo-negative 4 bese siya ngapha ngo-3 uyabona 2 3 lana sehla ngo-negative 4 bese siya ngale ngo-3 uyabona lana ukuthi sigcine sisemgqeni. Ngakho ke lokhu kuyiko ethi ngenza i-y-intercept lana uyabona into ngisho ukuthi sigcine sisemgqeni lona kanje. Manje ke ithi ngenze i-y-intercept ngokushesha ukuthi sibone i-y-intercept yalo mugqa. I-y-intercept siyazi ukuthi ngu-y wethu islope sethu singu-negative 4/3 ohlanganiswa no-b kanjena. Ngizogcina lana ngoba isikhathi sesisishiyile kodwa zama ukuthi uqedelele lana ngoba asisenaso isikhathi. Zama uqedelela uthole le equation. Ungakhohlwa futhi ukusivakashela ka-Click Maths uthole ezinye izibonelo.